tampo yen kesorkan kami. Nado Menteri Barim Usri Rajnath Singh Ban Menteri Pemerintah Usri Amit Shah lambat kiwai ki hai sarkar ketengat tampo yen New Delhi kesorkan kami bat panbu hakmat jongki yang kecil andor mengi hakal yadai bat amendment jong the sixth schedule. Kebasa menta kalom sedang menginyoi bagi sarkar India dan yad syakmat haka rukom keba ni amno ikmi lenti bagani kasih kathatra tereng January Al-Hajab Al-Husan dan long kasih keba ansah kenma hakipatan panwat iban sepulto endah balayo hek yusro jom kini kejingyalan ba jongi kebalang menta kasih Kublai Shibot. Thank you, Kublai Shibot. Kublai Shibot eba RL Blat, Secretary Senjoki, Nong Sensasyon Kabriu Hinyotrap, Nagamenta Kecingkran Kabasai, Kaba Hitolang yang Ibaro, Shapan Kijingdan Kam, Ba Ginong Sensasyon, Gidan Kabe, Hagajingatai, Bakabor Kaiktiar Kajumki. Temen tapat nakishnong nginpoi Shakikur. Kikur kidai kabakongsan kadai kakur kabatek song ya kajingyolong kawai hapo kawai katemai chongka yaupai. Kumta hakani kupor banang benklan susu kidol barkur bansung tu kumno kidol barkur kidai kam kiyar hakalongkur longjat kijongi pasi yang khat menta ya iba aro walang Presiden Jong Kesenjuk kidol barkur insop haban ay kajingkan. Governor Badan Buram dan Jilla Meghalaya, Mr. C.H. Vijaya Shankar, Bati Mrs. Sijongwu, Bapaniai Singh Sein, Chief Minister Badan Buram dan Khasi Jaintia Autonomous District Council, Bapias Kensong, Balong Deputy Chief Minister Joka State, Deputy Chief Ministers, Deputy CEM, EEM, Bati Dukha Badan Buram dan District Council Barok, the officers of the Jala, the Laban dan Rekat Bagi Hamil, Kiwai di Rambak, Kihan, Biadan Rekat Bagi Kedekbot, Bapi, Kipat Lang yang Kahnyo Trep Barok, Nado Kirang Basnong, Inong Yalam yang Seng Kentai, Seng Samla, para Nong Yalam, Batikur, Jong Kapri, Unyo Trep, Nengkong ay kajing Kublai Yaki Barok, akan nekasi, balong kasi kebakrau, nakabenta kari, bat nakabenta kajai kunriu, bat mansa akan mau kumkasi hakiba Shibun, nakijing angnot kijongi, ufat, kasi penar, ilawan urong akan nekasi. Kendiat anspan itu ialah nade Presiden Jong Kesengkur Walang, Maka moto yang kesengkur walang kalau bertikur di penong dia kejai penriu. Dengan yang handi kemunang nikmat, yang kesenjuk, yang tidak barsnam. Kendiak ngesuka bantai nama pengalong gue di hidupi member sana hidupat melihat rengkat bat ke district council yang penyiat kebakoi hadu akan dikasih orang kasih ke jingjok. Ausnam Al-Hajab Khatra, CEM Barim, Iba Shella, HS Shella, Gomdon Shobani, Kongkwai Yang Blay, Ila Penrong An, Ya Ketuka Lineage Act, Keba Lasa, Nado, Sang Katinai Spak, Nai Punyo, Bat, Daging Tracy Tom Kejongi, Dalam Penrong An, Ya Kania. Tunrai Hadian
penong aja ketuka ak kejing syam kejongi kalong badang dan sibun ik badang duna mat kejing temu ban bo baik bo renti akikam yang kakur tim kabyang nilai kenjokin mat kaktu kakne kena yalam dakiwai patikur bat nilai rai dengan pat ya kadar bad jongki kur barok kan ya keren luar kene kamat le penlong ya kejing yalang ante ya pa barat scout and guides bat nilai sim ya karai bangin bu ya kini kimat dibangi ngesyam kejing guna itu ke aks ke district council Sudah. dan hado kemasau pulai di kur dan hado ke meeting bat nilai pengenal pai baru dibangi nilai kut akatu bat hakte gaji kendo la sengro yang neka sunjuk di Darbar Kur bala seng ya ke steering committee banang penya syakrang ya neka kam di ke steering committee kala tri ya ke kam joka kala penong ya gaji ngalang bun sen bat kala penwandur ya kimat wade banbu akmat ke district council ilalai banbu ya kini kimat akmat jong ke district council bat ke district council hadian berkila bisyara kene kakam kila shim ya karai ban town ada ka clan administration bill ko tmai la tau ya ka committee ko la clear ba window la non badan ka district council la to kapor bat kila don ilkhat na district council ilkhat na ka seng kirang bakur bat ikhat naga seng ke sunjuk ke Darbar Kur bat nilai syong bun sen bania keren bania pendek ya kena kakam hak Islam ba dangdan gitu di restrictions ni omar ada tentang ke tinggal yang covid man la kapur bagi jalan nilai keren bat ado kat sau sen kena komiti kala ya kendo nilai penbiang nilai pendek ya kaklan bil bat nilai led bandra syai CM atau kapor bat CM ilara syaka isi jangka district council kalau pediang ya kane bat hadian kata ke house yang district council di kelapas ya kane kapil dan rei dah bala pak syaki he jangka sarkar jela isyam bakadan kata kane kijing duna kane ka bil nama bakadan lupa kalian ini syak bagi lapan Thai lah, yang kini saya district council. Jika bah ngisno men dalam bah district council kami semula klik di rajang mereka kami mereka laya simkia ya kini laya perkat, bagi laya tahu sakawai pat ke komiti kebelah klik dari deputy CM, ibu apian CM, bagi kini ke komiti hadian mengelaya bisyara kini ki arteling ki aks ni laya sim ya karai bangin tau no daka amendment to the lineage act 1997 but so men shibun ba kakam kalayan district council kalapas ya kani bat kalapa nakaliang joka still government berkila pelaj sasya ya kabar ilayo ke mundur jong governor rajang kane kaak kane kaak pa ya rakyat mentarasi berkelarong kaan jong ka jela ka jongi di men kata bagi lapoi harus kena kapal aku bagi lawan orang ba ya kane itu kencan ka jongi di atasi pelan kepada jualan kita program benar menjadi video yang benar itu ya sekarang ban rengkat itu lomong turun ada video kami lagi turun jadi Darbar Kur pada turun di Rambang kami sektor bahkan kalau ke kebagian stockman aduh kata-kata maka yang jadi turun ba ya pet ka bahasa kami ka tur ba kita video orang kawai
Mau ya? Baru kita kambah kita register pada district council. Ketua walang joni ada register ya tur jongi bagi district council nado nam handai sang naik nyo. Bagi ding tentu jonga kalong man tentu ikur baru manya thau manya penong iseng lengkap bagi dorbar tur jongi banjir di senang kecam batang register lapor keloy baca district council namar district council kalau tidak ya kepentak jongka apa penong an ya kenitaan teman ikur rum ini penloy no ya kene kepentak apa ini di bande kene rum kene kepentak kenal namar ma kumang layo no lagi dan mahasiswa dan mentak itu ai jadi orbar Oh iya, Pak. Himak di senang di locality sebagai ono Ini selalam ya? di Soltoro baganekaan menta kalau kedua angkang yaki darbarsno rei yaki seng yaki kentai yaki snong yaki seng yaki samla bakane kalong kataka ai gabaka district council kala itu kada recognize ba haka pantai ga menta kajuk ba menta indai shotang darbar snong bala bantre kakam reki samla reki dan panta kentai reki dan panta banyan na asengyang saka kam snong kam thau kumtang ai kublai district council makla job akmonra yaki DPI bakane kasi bapan ikono yaki kor ban ikono yaki snong yaki seng kentai seng samla kumtagi legally constituted entities but mga ong kanagan wana kading yatbek yadunting kading penyat yad ikislong ikaw kadagnig ikhtiar sa ikhtiar pan nga kublay ya ka district council kabahapo kading penyat sa museum bamenta penyat sa museum lala pan koy hadur udah mau jam padong sisya ka jingsa jingkan mau laga benta ka yang nanti jangan unbek jongi ya kublay konstitusional kadang po sa jaga bahan siat agak kading sadang laga benta honorable governor jongi nang ba video ban auto EPAD bami punya friend the honorable governor of Meghalaya Shri C.H. Vijay Shankar ji and Mrs. Vijay Shankar and all the dignitaries who are present here today. It is indeed a pleasure, sir, to acknowledge your presence here in this ground on this auspicious and historic occasion for the Khasi Khar community as a whole. For the Khasi Jaintia tribe, this is a historic day, and your presence is needed so that you please fusion cherished and long sought for recognition of certain important institutions in our tribe has come to fruition. I am referring to the coming into force of this very crucial and important piece of legislation which the Khasi Hills District Council has enacted recently
And now with your signing this document, this has become the law of the land, and that is the amendment to the Lineage Act of 1997. And I also understand that there is another act which empowers the village elders, the village darbar, and the institutions that we have been living with, taking for granted, but now they have become recognized entities. For your background, sir, the Khasi Jaintia tribe is made up of various clans under our age-old matrilineal system, where the lineage come from our mother's side, and everyone bearing the clan name is related by blood. This is the defining tradition of our tribe and distinguishes us from any other tribe. However, till now there has been no legal recognition of the system, which is recognized only informally. But now the clan or the Kur in Khasi has become a legal entity, along with the modern institutions governing the clans, like the Sengkur, a formal organization to bind the clan together wherever they may be, the Darbar Kur as the highest body with powers to elect office bearers of the Sengkur, and also to take decisions on behalf of the entire Kur or clan. Along with this, the law also grants legal status to our age-old village governance system, the Darbar Shnong, the elected Darbar Shnong, along with other office bearers, and also the recognition of the youth and women's organization at the village level as part and parcel of our unique local governance system, which is different from the prevailing panchayati system, which is found in some other parts of the country. In this, the district council has succeeded in maintaining the age-old system, while at the same time bring modern concepts of inclusion of women and youth as part and parcel of the system of village level governance. While congratulating our district council and its leaders for this historic step, the credit also goes to you, sir, for not delaying the signing of this crucial legislation, which is a very pleasant experience for many of us compared to other past experiences. The fact that you have spared your valuable time to be with us today here in this gathering is much appreciated by everyone present here. It speaks volumes about your sagacity and understanding of our aspirations in such a short time since you took office, and your commitment for uplifting the progress of our tribal community in this tribal state is much appreciated, sir. With your vast experience in public life, we look forward to many more initiatives and advice to our district council to enable it to carry out its mandate of promoting the interests of our tribal community. We especially look forward to your valuable support for our aspirations to maintain and to protect our privileges and special status, and in fact to strengthen them under the proposed amendment to the 6th schedule of the Constitution, which is being discussed in Delhi, to see that our status and our special protection is not diluted in any way. In fact, we wish to see our autonomous district council to become a truly autonomous body in every aspect, legislative, financial, and administrative, as it is supposed to be. May God grant you good health and wisdom to carry out your mandate as the constitutional head of our state. Thank you very much, sir.
Kublai Shibun, Yeba R.O. Watlang, Balang President Jong Kesenjuk Kido Barkul, Bila Ai Hangi Ketu Kejingkan, Banang Pensyai, Bat Mengyai Ban Syuk Ya Kejingdon Kam, Jong Kinikian, Ban Pentrengan, Nakamenta, Kejingpa, Jong Kejat Andre, Kejongi, Kepa Ajak, Syaka Kemi. Hadian Jong Iba R.O. Watlang, Min Pai Bat Menta, Syaka Jengkran, Na Working President John Kesenjuk Kirang Bakul Kebriu Hinyang Trep Iba Erwin Case M. Supu. Kublai. Respected Governor of the State of Meghalaya, Sri C.H. Vijay Shankar. In fact, after the ceremony of placing the Jai Spoke on your head, Your Honor, you are now an elder of the state. Selamat Hati. Iyo sowai urangba jong kecela Meghalaya unoya daw jongi wabat ya kaan jariti kedustur jongi kam haba une urangba marsen poi hakashuki as soon as you assume charge on understanding the need of our people, Your Honor, you signed two very important acts. Our gratitude goes Kajing Ai Kublai, your Chief Executive Member, Uba Penyat SM, Baka Kenhun Kajongu Kapakentuk, Yauba PNCM, Hangneru Idonikong Magdalene, Idonikong Grace, Giwai GM Nganum Akter Kertaniti, Tambah Kacai Penreu Kalai, Jadi Kam Kijong Pi. Our people have seen your work and we appreciate it. Dainam paiba. Dainam bangin songo yaki kecing leha kejoki. Bagi pentarikam yaki riti kidustor kijongi. Haka dor jongki aji kanun kibaskem. Your Honor, although I have given you a written speech on seeing the situation here, I will have to deviate a little bit. I will have to deviate because when you look at our people and you see them gathered here, this is the face of a matrilineal society. This is the face of Durkmat of the Chakmanre of Aichakne. Kadainam Naina Gata. Lani Oskoipi Kadainam Naina. But ni one honne ban Saki. Ni one honne ban Ai Kajuban Kajangi. Bagi riti distorkin im. Dainam Naina. Hagi ni kiski kilai batai kini kiramba ki ongba ki cikran bila yasno. Ki ongba ki an lapas. La pelong an. Ka kamra pate hagi dei hakim. Darbasnong. Hagi sengkentai. Ki babaros kata biot piyam. Di kang biong alam ini pengingatrai. Nakacing bahaga cak menriu. Kisang samla matan iba walam ikran. Ikran nya kata kacing terang jong kisamla. Ya kalau wei kepada cikerman. Kadai nam dai kata. Bat manta kacing kerpat kacunga kani. Bangin ya trailang ban pelong urlong ya kacing terang kacak menriu. Ban kiu sekmat. Ban kiu sekmat ban yo ya kayo kakot. Ban yo ya kakam kacam
Henry bagata ka jinglong lari ti ke jongi kong ka jai benreu ajak kini kan ne sasi hajar snem bat pelat hang ne paradok persam ke isu kawai ka isu ka tamengi ka ba nakaski ka bang ya kendu your governor on the day we met you sir you raised the issue of drug problem. You raised the issue of the danger to our society, to the danger to our youths, to the danger to the whole of Nagaland. Because of the fact that this unseen, hidden, and malicious problem is going into the deep veins of our society. And if we do not tackle it, sir, like you aspire, we will be nowhere. The state will be destroyed. Therefore, na onge pipai ba bakane kacing ma kabadan mata kamtam kacing jelai udrok sa kaleng saudok. Manta kaski ini ban ay ka juban lak kajongi bangin yale persayu. Nakayen kasem. Hakasnong katao. Haka it hima. We are fortunate that we have here our Deputy Chief Minister, Mr. Preston Tunsong, who was himself one of the CMs, one of the Chief Executive members of the Kasian Autonomous District Council. Sir, I thank you because it is due to your initiative also that these bills have become acts. It is your compassion, it is your understanding, it is your farsightedness that these have become bills. These bills have become acts. It is also our commitment today that there should be, in fact, an understanding, a deep understanding between the autonomous district councils and the state government. Because without this understanding, there will be mistakes made. We need to defend our land. We need to preserve our land. Kagandau kasyapro kadai kabangiton kan ban penek pensa bat kadai hangne ba na kumno ro ngi habhi ban ai kajing itu ya kata kajing tibriu ka sarkar manakani ba ya kata ka section 34 hapo kata ka Meghalaya State Promotion Investment Promotion and Facilitation Act kaan kekendon an ke imat na kumno pia bakla ban sat ke kekendon an ke ba ong ba hakmat kan an kan yap kalan transfer act kan yap kiri ti dustor dan renga ibu si dustor lo gila wengno kan yang kalan transfer act kan yang ki an jongka autonomous district council kampam ki jongka Kasiam Autonomous District Council. Nahapan ay kumliru, iba pitas kain. Namarus nem arpuway. Hagapor mapilong CM. During the time of Mr. Titas Kai, when he was CM, he brought in to law a very important act. The Kasiam's Autonomous District Regulation and Administration of Land Act. In this act, the land tenure system of the Khasi Jatias within the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District is protected, is recognized. And it is this act, in fact, that the state government should take cognizance of and work together with the Khasi Hills Autonomous District Council, the Jatia Hills Autonomous District Council, the Garo Hills Autonomous District Council within their land acts to bring in development, to bring in industrialization. Finally, because CM mulaongi ya umpit wat pesam nomor airport tang sambil lakarpa dia bhi bangin penne pensa ya kaman sem jangan jingateli that we have to stand united, that we are to defend the foundations of a matrilineal society. Banginya dai kacai berdeu ajak ini. Kapaden kita kibakwa pan penduk nak pan ajak kah ni ajak mereka. Kapaden kita bakwa pan marai ki anjwa. Kapaden kita kibakwa pun
ya kita ki culture, ya kita ki rukam ki berkala ini. Kasi kapur ini mata, ki ramakur, kamtam ki ramakur, kerpat ini. Hapo kani ka amendment of the British Council, kasil sa mas British Council mata, ki ay kapuri pi entray hok, bisar hok, ya dai ki baduk ki bastam. Kata kani ki kerpat ki cuma. Ya kacai di Health British Council nomor hangni kita nyo, President Pai, jang ka dorbar nyo hekur, uma perkat selah. Kila ya le, pan ongi kacai di Health Autonomous British Council. So pelong ano, bagi rang bakur di jongiru apa cengkeh kinyo yang kacau kabor. Dan bok menegani kialek lega delegation. Nomor nga di unong aibor jongki. Kia kendo usia uma tombor sibat ba ai ke kular ba ladam la balik ka ai do ai de ekstempore. Haba ka kentang ewa ka bakut. To ai bu bulai wari bu sumari ni. Ubulai uba ai ni kalat penim. Kalat makin panjang ni kiri tiki kustor ki jongi. Natu kitor bar snom ter. Bo undon rekat pani. Haba kut na ai ro ya ka kubulai. Kajing ai kubulai snom tumai. Bahawa ni usnam unlong ba, bahawa pahai unlong ba saiso ikiyen kisen, ikikor kijat ikisnom. Kublai sibun, kublai undang nakatan ni, to ai bagani ke dorbar, kan long ke dorbar ke pakentang, bar haba pilat siyen, siom habanya perkat, siom haban rai banginya terai, kamtam ban penek, ya kari tiga dustur, jom kajat beliau ai cak beli jongi. Thank you sir so much for this opportunity. Thank you to the CM and everybody. God bless all of you. Kublai Shibun, Ba Erwin, KSM Sutra, Balang Working President, Jong Kesenjok Kirang Bakul, Kabri Pinyuk Trap, Nakbenta Kecingkren, Kabatsyai, Kabapensai, Kabapensanru, Haga juga Bor, Bananget, Kublai Unkurku, Ya Kecak Pentreu, Kecongi Paro, Haga ni Kabri Pinyuk Trap, Lembak Kiktin, Kicongpi, Kibanang Teksong, Bat Penyatuli, Yakikul, Baro, Hapok Kabri Pinyuk Trap. Ngilat selap di Kecingkren, Ladu Mende, Kilong Kecingkren, Kibasongya, Kimaudenai, Kimakotor, Kisembol, Purkat, Kibakrau, Nakirangba, Nang yalam jom kikul bakti nang ba shnong bat nak lempung jom kisang kentai bak samla shnong dikunju. Nahakan negapor. Nginya pengat no ya kecaping ya jemut jom perkat. Wat ni kemat ki jom niru nila banya penhak taralang ringkat bat kecingruai nak kisang kentai jom ka mau teneng naripoi. Yang akhat sobhai ya kini in sobha ban macam kemat ban jem la kebentah.
kalong kabesisha baklam kikan thai bakilong kami hak lang salang ginamla pan pinya laha ka sensya ka khadar ni hakinu kinu kikan kumta ka jinga snok tilang kikan thai bakirang pa hakikam jong kisnong ka thao hadu hayeng asem bat hadu hakahimaru kumju ngidon kam ya ka jinga telilang kawai kum sieng sisem bat kum sipara chapin trio kublai shibun ya pi ka sangkan thai na mautneng na riphoi ki balawan khanang nadu nang the ban pun sawa ya ka sur jong ka jinga tuli hapadeng jongi shanongin phat nang ni lamdang idon ya ka riti la jong ka bante bat wanra ya ka jinga tuli hapadeng jongi ya dan ini jing pen penak dia la kerpat ya paro ki parari jong karilom kasi kible poi hakan ni ka dorbat ikhtiar jong ka kasi hills autonomous district council bahkan sabha ban ya pra ya ki ya mi nalaki jong ki jakashom namag ka ke CDC ka lapan kre ya ka bam na ka banta jong pi bat an sasam ya ka niru hakan jaka ka bam pi pishom deknang ban pensok ya kinong sami kicingpan lakar pa ya parok na pi berpensok ha ban shong hala kijong kijang shong kijong pi kublai shipon mentapat minyak sono ya kicingkran na usim kena jong kahima nong klau upaim KN Simle President jong Federation of Khasi States government ka kenhon ya telilang jong kihima khasi parok Blay Pibara Blay Kong Chairperson Jonganika Dorbar Jonganika Smi. On behalf of the Federation of Khasi States, Kasenjuk Inong Senshar, I express my gratitude to thanks our Governor, State of Meghalaya, and his missus. Nga ay player kerpan yari Deputy Chief Minister jangka jelak jangi, CM Badan Brom jangka Discouncil, leader jangka opposition jangka KDC, ki Paranong Sisar, isim di lendok di menteri di sarasian pat giwai ki senjuk bat kinong yalam jangka senjuk kikur di baper ki nong yalam jang kisnong ki rambasnong ki nong yalam jang ki sengken thai ki senjuk jang ki samla badi pi barolang hagane kor di chairman jaga district council di EM di PNC bat baro ki dekat jang ka district council ngani tu pi ba ki dorbar baro ki tang im hadu kini singi menta nadu por ki pamensuar nadu ki dorbar kur Idorbar Snong, Idorbar Hima. Bat hado kane kisngi kitang im, bat kiriti kidusur kitang yai long, bat kitang yai sensar kitang yai penyai hado kane kapor. Bat kane itu ibi ba kahima nong klau. Namar ba kitang im hado menta kayo banterke ya ka sanspa snem jubili jongka. Nado kesnem sejar sanspa arpso pelasengika da ki menteri ke dorbar ma ke dorbar jukikul pat hadu menta kadang ingin bat ngiyo ban rakhe kumne ngiyo sekaban rakhe ha kadang kesnem baladab ban sepenkut menta barang eksem bagi dorbar kadang im ndrei kidon ki pambiang ki jingthok kidon ki pambiang Namar kata kum kejak penreu kejongi ke ju praktis lane ke ju
dan ni kedorban nuduk ipor kita pulang kumat. Bak ngegek skem bah kena ski. Leng ba jong menong yalam jong kedus konsil. Iba peniat sing-sing. Iblayo ia kena kelak nak kena menlum ia kena kedorban. Ban penkup ia kita. Namar nak Clinton kijing thok ki babiang ki an ki babiang. Kijing peniat barobor kim ju yat baik. Ni sutu ia kata benidon ngilong kum kinong susar lima di kitinge. Ban sia keren dak tin ban suong kani kalong kapala batai na manusia kumta. Drai Clinton kajing itu daraan ke babiang. Baro Gilmula Indonesia. Kecup kaya, kecuali kapor, kapor keberangsuk, rangsai, kapak rum kaniga, jingya, bisni way, resya keren kalangong. Henry, akan isingi, jok kita mentangi, bahkan nabiang bikin kok, Gilmula, ya kapan benar, teman kita, kecuali kepulang. Ya keduskonsil apa kejalan yang iba penyat singsim dalam berketim kejongi ban penyok yang kena kita ya kidorbar dong ya kiseng samla sengken thai na kamta bikinang trei khamba na kamta ka lawe jong ka jai benreu kejongi Yui bagi hima jongiru sedang lagi lain di dorba. Sinon disuruh sedang lain di dorba. Kata dorba sengkamla dorba sengkei pas dorba sino. Dorba hima dorba jong kim dorba jong ki rai bat kedorbar jong signal pelong ya kelima bagi iru ada kebuat lain di kedorbar dibentuk yang kebor na kata dorbar dong di teng bat di teng semua kata pelong ada disantet deputi jong Meghalaya Bat Palai Gubernur ini lain di pelong ya kebor pan pelongan na kata jong ni lain di teng lain jangan boleh palang sesir di diskonsil hidup kau dekat perang joki bekilala ya kapan pelong ya kena kaan ha kena kasih Markata giju kulmar ba kalian ke jogi hakakam ke benta ke babon kan ki ain ke babiang dikumta ngiyo ay kene ka ain ke babiang akan tu hamtam lele hakabede bat kitu kinong mi khmat naka liang jong ki kur ki balong kum ki mentri ki bakrau ki san bet ki we ni mat e ke jinga na ka benta kumno unda habalak mo way na kaya yung inabli madwala niya kiway kiwan ni kiway siguro magkam kundi tayo nagkatumar na patakadaw nga tentu by isengkol bakin day banyo yung recommendation ke babian na naging ito na kaiman na may kadiskonsil nang baka namara kajingay ngangit baka kermen skam nang na isikaman baka namara kasuk kasain hak sensar katar habaro iliang di dorbar kita per jongi dengan penturu na kabenta jong kilang barok ikon dihajar jong kapri jong trap bawan keleng jong kena isi idep pan selik pai no bat ai pemilik pai dan besuk pesaing in poi siknong di tahu jong pi agak besuk pesaing bat ko shim ba ai ba pentre hok pentre bek ya ki ain ki ba pipinyo ki bala penkup bawah di pi nang bakan wara kasuk kasain hake imlang salah tanggi ni kitin kublai sibun kublai
si hajar ngu ublayun kerku kerdo ini. Kublai shibun ISM nak bentak tu kecingkran ban peni bahabala pen scam ya kita kian ka dorbar himaru ka kham shom scam ka khamla ban penya pha ya ki sensar ka khadaru hala ka chom ka hima ban ha kishno ki thau ki bahab hapo jonga kumne hi na do ban dai ru ki kini ki ba ki chom ni ila ban san na ka partai ban seng ya la ki chom kublai shibun sa shi Lepas hari ini pun khutno ya, mereka langsung yang besar hasil itu bersesak. Tas kerana nasim nak mah nak sejurang put, ai tu ni lu sebab. Governor Meghalaya, Shri Vijaya Shankar, and his missus. Kenapa pilih yom ta? I express due to shortage of time, sir, please allow me to speak. The Deputy Chief Minister, Jongka Sarkar Jalai, Pak Presiden Tensong, Ibelong Ru Kumusembut Kongsan, Hakani Kanok Paisni, CM Jungi, Pak Peniat Sing CM, Chairman Jongka District Council, Iba PNCM, Ki EM, Ki Badan Burom, Ki Badan Akani Kapur, Ki Paralog MDC, Ki Nong Mikmat, Nakasenjuk, Ki Seng Sembashnong, Nakalempung, Ki Seng Kentay, Nakasenjuk, Ki Rangbak Shnong, Nakasenjuk, Ki Rangbak Kur, Naka Federation of Kasti State, Bat Yabaro, Ki Rangbak Shnong, Ki Nong Yalam Shnong, Ki Seng Long Kemi, Ki Seng Samla, Ki Parlok, Naka Press, Ke Media, Bat Baro, Ki Nong Syakot Sobha, Hakani Kesngi. Kasyuai Kabangan Ai, Kecingkran, Akwa, Bat Syai Kendiat, Kenapa ni? Ba haka program latko yang keteng ke sunga kalau aku pengadai leader of opposition but ikongru mentani yong nong yalam jong kaliang persya dengan kuah abania cu epi bah haka dorbar ke jongi apa district council im juong nong yalam jong kaliang persya rengi ong nong yalam jong kaliang yate day nagatagadao mga sadon lang na kanigasi namatay da kachingete lang bagyala ya kabangin punurlong ya kanigasi kabakram lesi andonru kibanwo niya bat kibanwo dong kibanong bagani kaday tangkaransa kabalong kung karansa niyalap election Shua jong kanig election kabanlong hubanay baa. Ren parlok bihi, barari bihi, iwan hangi da kabensim kabasnong siya. Iwan hangi da kabensim kabadon niya kajingkit kli. Nakabanta kataga deity ya kabala penpuk hangi. Kum kinong mikmat, lani kum KMDC. Basakawi kabangakwa banyatru ibi parari parlok. MDC ngalaju pen wat ban penkelah kasih MDC kamut ayu ngaburom ya we rangba bong yang MDC kamut korbar riti baladapi ompat MLA kamut ayu yung korbar ri bang ada soya hap ya kata kajing penkelah kasih banong MDC korbar riti day na kata kadaw halor kami kabenta ya kabapenpuk borangi
kita ki korbariti bahkan ikat tem kabamenta gilayo ya kabangin shna ya ki ay ki babun pili na kabanta ka jingbit jingbyang jong baro ki snong itaw ki nong snong ki bahab apo put usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ngamla kanda penpau ya ka jing songo ka bakraw ya iba prestun tensong ibalong usembut menteri jong sarkar jela ibala ay ya kajingit trailang nado pangisdang ya kanika tem kajongi nado araja ka kendai haka pangila persyang bansnai ki babon teligian badai hapo kajingelam kajongi wat aga tukopor impat long menteri bapet ya ka DCA ila sna ya ka expert committee badai ka expert committee kabala kan penstet ya ki an ki bangilayo ya ka jing menjur ka jong gubernur lengkot bahkan ni ka tem ka pamenta ka way na ki historic bill ki bangilala ban pelong an ko bala pen kan mau de ba Erwin bakata ka de ka lan act kani ka jing trilang kamde ka jing tre ka jong asina Henry ka jing trilang jong baro kibiyadan ti ban draft ya kani ka bill namar bala new postnam habang iya ni pertang yong bangin lek a district council banyadai ka kendaw ka siap Henry ka balengo kalong bangim dan pat ya kaan halor kerukum bat kendaw bat day hakani ka snam arajar arkuway bangiliyo banjing menjur na gubernur ya kani kan lanak lengkot ngan syuong iti kadai tang bangi codify laning ipenskam ya karukom bat kendau bat siap gajongi ukon kasikara hakabedi baka kengkur kengka kumbala keren di ba o arwalang baladon ya kata komiti hakabangi pendet penbiang ya ka klandil dan re hadin ka jingnya menjur lang gila amen no yang ka Khasi Custom Lineage Act bat menta kala pensuk bat ngasngej kala penhun ya baro kikur ibadan hakari Khasi kajongi kala dan rukaan ya ka bangilayo ya ka jing menjur na gubernur ka bedai bat ka khut ka suba ka bangiong ka Khasi Hills ka Khasi Hills Waste Management Act hakababaro kisnong ini bandon ya kita ki village sanitation council hakabakumno ban penne pensa ya ka khut ka suba kisnong kita susu gilayo ru ikaan kumno ban penkubor ya ki dorbasnong kijungi hakabagin sna ya kita ki village and town development council hababaro kaway kasnong kadi bandon ya kani ka council na kabanta ka roy kapar hakabangin sarla le si hadin jo ka amendment ya ka 6th schedule hakabaka sarkar India kan ay ka direct funding hagisnong gitaw gijungi kini kilong katto kani di an ki mga syukwa kan batay fi Henry nga sumuru ya ka isi ka playalam de ba penian hagajinget trilang gala banwanra ya kini ka amendment hagaban penkopo susu ya pi kidor basnom ya kiseng kentai ya kiseng samla kibalong ki rishat jong kajat penriu ngaju ong barobor ba ya kajat penriu kajungi latte song da gariti om syam latte song da kiweipat kijing skoniam Henry latte song ni kajat penriu kajungi da gariti jadi dia kata dah ke kemram ke cungi kalong tungin ya penne ya kini ki riti ki dustur ki bangila don haka cak perliu ke cungi barokwe wala da kidan ki bor ki bastang ban karya ya ke cak perliu ke cungi da ke cungi soniam dengan ongi fi kini ke segi tungin penne tungin wan ra ke cungi teli da ke bangi penne ya ki dor basnom ya ke sensar ke kadat ya ke kengkur kengka ke kendau ke siap ki balong ki payah ki baklan
ban penim ya kejat kereu kejogi. Itang kini kentien ngai kublai pi baro kublai shibut. Kublai shibun ya pi ba kita starvel kan no ya lam jong kalian yatai kumbakla inskem mentan ya to ka kerdan kejumpi. Ngisu tho shisha ba kejat kendreu kanam la panjeng hala kejong kanong rim lada kalaklet no ya la kejong kanong rim lada kaklet no ya la kejong kariti kejong ka kumta ya kiriti kejongi lari la sumar da ke Khasi Hills Autonomous District Council. Kani kalong ke kami kaban pet pan i ya ke ya chaplang ya ke ne jong kariti ke dustur jongi kum ke cak bendri wuhin yo trap. Shoshu banyai pan hador ki AKA ke ba ke Khasi Hills Autonomous District Council gaya trai na kabanta ka baha kamiat ba ke penek riti ke jong ki khun ke bri wuhin yo trap nginya skap menta se ke kren naiba penyat sings im Chief Executive Member KKH ATC ba in Ong AA happening jongi hakani. The Honorable Governor of Meghalaya, Shri C.H. Vijay Shankar, Mrs. Vijay Shankar, Deputy Chief Minister of Meghalaya, Shri Prastun Tinsong, my colleague, EMs, MDCs, all members of the Council, and all distinguished guests who are here on the dais. Once again, I would like to express my sincere thanks and gratitude to you all for making this program a success one today and a historic one. On behalf of the Khasi Hills Autonomous District Council, we would like to express our sincere thanks to the Honorable Governor who has given his consent and approval to these main acts, especially the Administration of Ilaka Amendment Act 2023, the Khasi Social Custom of Lineage Act Amendment, Lineage Amendment Act T23, and Regulation and Administration of Land Act, and many others which we have got the assent recently, which will benefit the entire Khasi communities and the state as a whole. Sir, one thing I would like to say about you, that this is my first time in my entire life that I've seen a very down-to-earth and a very humble governor. This will be a very inspiring moment for us that you have come and be with us today and witness, along with all the members from different organizations, which includes right from the Dorbar Hima Ilakas, where we have 54 Ilakas in the jurisdiction of the KHDC, and almost 5,000 villages within these 54 Ilakas. And within these villages and localities, we have the Seng Ginthe Seng Lokmi, we have the Seng Samlashnong, and within the entire Khasi land, Khasi Jaintia, we have the Gur or the clan organization. And we have almost 5,000 clans up to date, as per one research which has been done by Rafael Wajri.
Your presence here, sir, will be a historic moment where the generation to come will know that on this day we have witnessed to empower and recognize the grassroots institution within the Darbar Shnong, that is the Seng Samla, Seng Lokkume, Seng Kentai, to be within this act, purview of this act. And they are legally recognized from now on. So a few words in Khasi. Nga soban ay kublay kerpang namta jong pi baro kibladan hakani gajaka kiba kentup nadu kisiem kilingdo kiwahadadar kisardar kirang bashnong kisodar shnong kiseng gentei kiseng longkme kiseng samla bat ya baro kilong kme kilong kpa ki para samla kentei bat shinrang kibaidan lang hakani gapor manam kta ya gapor namar kelayat ngakwa ban ay kublay kelum lang ya baro kitu giblakren haswa nadu kabasdang kamtam i compare jong ni program i nana lusitas iem but i kiwe kiblayarap yangi kamtam nadu ki officer jong ka district council ki engineers baro but kinong penbiang ya kani ka program ngasoro ban bu ka jingken mau hakani ka sngi ban bu ka jing ay kublay kerpang na kamenta baro lai pumut ki MDC jong ka ki HDC akan dikatam ke pemerintah nganam la penjer kerteng lut ya baro Henry ya i chairman jungi ba lam pramgla i ba PNCM wat i ba Tito Starwell Khan belong i nong ilam kaliang yatay wat ya baro ki members wada kaway kamensim da kaway ka jingmut jong ka jing sungkya ba jingkit clear kum kinong mikmat kum la ay bor yang iling baka 6 schedule bangin late hangtay po district council ban thawan ban yakani ngiladep ban pendap laka kamram ban ngam suday shu lese ban kren shibun hagani gapor ba kibabun kinong kren kilabatay ke ay ka jing mentoy jong kinikian ki bangilayo hoy kibabun ki jingdan kam ki bangi hap ban batay Henry kabasutenat menta wa yakini ki an kibang lapen bena mentat ladep ru ban penkela syaka ketir kasih wat yakini ngin sapha no shen nadu kasngining kong syabaro ki hima bakin penpoi yakini syabaro ki shnong kenang ba ginla benle kepadan kam ngai kublai kerpang ru ya baro kini ki sunjuk jong kini nong senchar shnong sunjuk jong ki rangbakur ki darbar kur ki seng samla shnong wat ki nong elam shnong ba per ki bawan ne ki sunjuk ki ba per masoban ay kublay kerpang nam ta kani gasngi ba filawan ban sakhi wat ka ba ilayo ya kani kakam ba kamsan ka ba khrau ka ba lingba kaan balai itu ya ka jing trekam jong ngi baro de na kerpat ya kolet hani kapor na sobhaban ngan penkut na igijingkran namar bangin up sa igijingkran jo deputy CM but i honorable governor wat nga kenturu ya baro kibawan siya kaniga jingilang lapen kre e kabam jasngi nam tajong pi wat ladon ki volunteers ben penpoy ya baro ki jingbam hagi jaka ba pisyong sobha ya sha le man istak katukat ni bor wat ka jaka lit shabar ka di shati shapo parking lot de subha ban penetkam ya kita kijaka wat ngidon ya ketiga jingpen bena leni ka notification de nga khot hangni ya ki senjuk jong ki sengenthei kelempung ki genthei sengenthei nangta senjuk nong sensyar shnong wat ya president jong ka federation sinish khmat wan shimlang ya kini ki notification ngan shu pulie kum bakalong bat ringkat bat ki nong ilam jungi badan hangni ya kanila penbenayar hapo kiit ki hima ki ilaka kari khasi ki bahab hapo upur usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Shillong
Bakatkum ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arhaja Arkulai la itu leni recognize bat penkubor leni empower iki rangba shnong soda shnong rangba dong sengen thei senglong kme bat seng samla haki shnong bapher katkum ki ship sodarship lingdorship confederacy katkum ki kendon labu hakanika ai labatha ye ki soda shnong rangba dong bandan laki jong ki sengen thei senglong kme bat seng samla halaki jong ki shnong katkum bala itu bat penkubor da katika ai dengan khot hang ni yakini bala kala puli keteng mentat subha banwan syakmat bangin bat yakini ke notification mat kum kadak jing pelai ba mentakasngi sing samlash no subha na kerpat ni ba PNCM bat I ba titas bat ngin sakhi lang ya kani ka jingpun pena ya kani ka notification bat kadam kata kapor ngan khot sundan ya I rangba na kaliang rangba kur bat darbar kur banwan lang syakmat I would also like to request our Honorable Governor to witness on handing over this notification to all the organization, institution, and Deputy Chief Minister as well. Di nadu mentakasngi tutip hakari khasi brok kawe ba la itu lani recognize ba la penkubor lani la empower ya ka jing traikam jong ki seng kentei ki seng lokme bat ki seng samla habaro ki dorbar shnong jong kari khas bat kumjuru hakabaidei bat ki sengkur ngala ai lang ya kani notification ya kirang bakur kabaong kum ni da kanila penbenayar hapo kiit ki hima ilaka kari khasi ki bahab hapo upun usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Shillong bakam ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act Arhaja Arkulai la itu leni recognize bat penkubor leni empower ya baro ki dorbar kur ki sengkur rangbakur ki bahab apo uput usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Shillong labatha ru ya ki baro ki sengkur ban register leni ban bu jing tho ya ki kur ki jong ki haka office jong u registrar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Shillong kublai shibun kublai syajaru ipi baro Kublai shibun kajing pensai halor kikam kicam ba gake chetisi galakhat man pelong kerpang ya kani kedobar ikhtiar menta kasngi nak menta baro kidor bashnong kisang samla kisang kentai kidor bar kur kalau long shisha ke bashongkun bat ke urlong kublai shibun be lapen skamru ya kaching a chingtip
Syakini Baro Bahapo Kasi Autonomous District Council Limpa ki ang Administration of Ilka Amendment Act Arajar Artolai Bagi Kasi Social Customs of Lineage Amendment Act Arajar Artolai Nakabanta Bangkutya Yakalar